I'm building a world where food connects us. Dr. Mrimi's podcast, your number one podcast. 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 Action. A ke le dumedisheng go le gausu ba geshu go le mo e leng gore le gona ke a le dumedisha ka moka le ka mo ga ile re dumedishetse batswadi tšatšing la lekgono ba nna la di 8 re a le tamisha go le gausu mo le leng gona ga ke sa phoshe ka re ke tšatši la laboraro nna re tsogile ka tša gaborena tša malopo re no ba re to gopoletše badimo ba gaborena ba re tsoša ka meropa ba fela ba re ngaka e tsoga ka moropa ba geshu tšatši la lekgono re tlo bolela ka hlogo re tlo bolela ka hlogo kudu e batho e leng gore santše ba tlogo ba ikwešiša ye e leng gore ke ya badimo ba swa ba gaborena kua gae ba baiwa bokoko ba baiwa botate ba baiwa bomalome ba baiwa ba swere ke hlogo ye ga ba kgone go kwešiša gore ga botse bothata ba yona ke eng ene ebile ga ba kgone go ka di aroganya gobane dihlogo tše di a fapana ke tsogile ka koša banna koša tate ka kua banna ga šitše a iswere a ne le mma gorena mmasefodi ka kua ke kua ba ntsoša ka molotšana o mobotse ka napa ka rere ke tsoge nke ke tle ke tlhalosetše batho ka taba ye ya hlogo gore batho ba kgone go ikwešiša headache jwale ga ke sepele ke nnoši ke sepela le CCNG o e leng gore o tlio ba le dipotšišo mabapi le tabeng kgolo ya hlogo ye tshwenyang batho ra kgona go hlalosa batho ba tla ba kgona go kwešiša gore hlogo e gona hlogo e a fola ebile hlogo e gona ebile go sane le hlogo ya badimo yeo e leng gore batho ba ne gore o kree ba sa ikwešiše ge re bolela ka hlogo re bolela ka pain ye e leng gore batho ba fela ba ekwa kudu mo hlogong mara e fela go differa ka gore o ekwela thoko efe e re ke tsene ditabeng ke tsentšhe CCNG le yena a kgone go nora mabedi a mararo a le tšhele ka maduma mabotse ya go hloka sekutu CCNG re ya go amogela o ka dumediša babogedi kua gae ba leng gona Thabela balatedi le babogedi ba letlakala la rena la ngaka Moremi Dr. Moremi le kgono ngaka o re tsogetše ka tše ding gape a re gopotša tate ka koša tša gage tša malopo ke tshepa gore le kgono topic ya rena ya le kgono ya gopa ke hlogo ke ntho e kgolo e tshwenyang baswa e tshwenyang bakgekolo e tshwenyang batho ka moka le bana šete e thomile go ba tshwenya matšatši a ngaka jwale le kgono re no ba le dipotišonyana tše re tlo botišana le ngaka ka tšona mo e leng gore le lena le tlo engage le conversation ya rena ya lekgono ka ge le bona re tenwela tee ka yona jwale badimo ba lletše ba mo tshwenya ka yona tabe gore ngaka o swere pholo ya batho ba o swere se se ka fodišang batho a ko ba thuše ka sona tšatšing la lekgono a ko ngaka yena gore lekgono re swaretše eng taba ya hlogo ke nyaka go tloga ke tsenelela kudu mo go yona gobane go ne le batho ba bantši ba betha ke hlogo ye ga ba ikwešiše rena batho ba go swana rena batho ba semoya ga ke ebieso gore batho ba kgone go kwešiša kua magaeng ba leng gona o ka ba o thwasitše
motho wa badimo tlhogo ya gage e mmetha ka nako o swanetse go tseba gore nako ya badimo ke efe nakong ye ntši ge o ka bona o betha ke tlhogo ka 12 ge o ka bona o betha ke tlhogo ka 3 ge o ka bona o betha ke tlhogo ka 5 tšea dinako tše nko di lebelela gabotse o e lebelele gore tlhogo e go betha nako mangene e sepelela kae nakong ye ntši se se entši tlhogo ya badimo e go betha go ya le ka mokgwa e leng gore ka nako ye nngwe o dutse gausi le motho e leng gore mo gausi le yena motho wa ba o betha ke tlhogo ge e le gore motho o dutseng gausi le yena o betha ke tlhogo e mmethela ka leside wena o connecta le yena spiritual motho and then tlhogo yela e tlo boa e tlo go betha ge e le gore maybe o robetse goba o ga geno ke nako ye ke bolela ka tlhogo ya badimo ke nako ye e leng gore ke 3 o ka mogare ga lapa la geno badimo ba geno ba nyaka go fa se sengwe ba kgona go betha ka tlhogo ngwe kry go tswalela le mahlo so ba ra gore robala ga nyana re nyaka go bolela le wena re go botse se e leng gore re tlo go botsa sona sa go phološa ka nako ye nngwe tlhogo ya badimo e ne gore tshwenya like ke ne gore ke bina kopela ke tlele ke tlhogo ye nngwe o kry le gore ebile ke sa kgona go focusa gabotse ke tlhogo ya badimo rena re šetse re e tlwaetse le go ka re o nwa setlhare le go ka re wa worela le go ka re o dirang tlhogo ya gona ga e fole go ne le se e leng gore gore e fole thauša badimo ba le ba bolele nto ba nyakang go e bolela and then go tloga moo badimo ba tlo go tlogela re na le tlhogo ye e leng gore baswa ba gabe re na matšatšing a lekgono re ne go gatelela ke mokgwa wa dilo tša go swana le di-stress and then o kry-e le gore o thoma go betha ke tlhogo e thoma go affecta di-nerves and then wa e kwa gore o thoma go ba boima go ka e tlogela too much e tlo fetša e tla e ba tlhogoela e ketimang ka mo morago ya ba tlhogo ela ya go se fola so matšatšing a bolekgono tlhogo e tshwenya batho gone motho mongwe ga a fitlha mmerekong o no kry-a ga a seno tsena ka gate ya mmereko a thoma go opa ke tlhogo ga e tswa ka mmerekong tlhogo ela ya motlogela sometimes e ba tlhogo ye e leng gore o kry-e sepela le meleko e leng gore batho ba banyake go bona o ka bereka ba nyaka go bona go tsena ka mmerekong go hlakahlakana sometimes re ba le tlhogo ye e leng gore e hlola ke gore ba bangwe batho a sanka barudi wa tlhogwana go tloga mathomong ke re tlhogo wa gona e betha mothokwe ene ge e betha so e kry-e go tlišetša le modukologo o montši is because maybe ka nako ela ba go rola tlhogwana a se ba go rola tlhogwana gabotse e no ba go nore basweng ba lekgono dilo tše ga ba nape ba di tšeela tlhogong motho o kgone go la rena a senke ke ya tlhogwane mara go thoma o lata bo ma 40 go thoma go 40 go a kua nthwela ya boa tlhogoela ya betha e sa ema go ne nthwela re thomang go e bitša gore ke tlhogo kgolo yela e leng gore a se batho ba ba kae ba e leng gore ba kgona go e alafa nako ngwe o kry-e motho wa gona go kgobokane madimo a ne lebala le legolo e le motho o mogolo e kosa gore bakgekolo ba tle ba nomore ga e nnyane ba re gae ba ntšhe madi a la maswa le mo and then ba mo alafe motho wa gona a fole gape matšatšing a lekgonong a ka go ne le batho kere a re wa tsewa ke na le tlhogo ngwe šetse ke fetša beke ga e fole ga e reng ge o ka bona o swere ke tlhogo o e kry-ela treatment e sa fole a kere maybe o swere ke tlhogo o kry-ile dipilisi o e try ka dipilisi wa e bona gore tlhogo ye ga e fole sa mathomo re le motho o le motho a re thoma ka gore o tenyake pele if o sene le stress o no botopatsoša ke tlhogo e gana go fola lebelela gore e go betha mo kang sometimes if e go betha o e kwa gore ebile o ka re tšhabela le ka mo matlhong a nyana lebelela nako ka mokgwa ke bolelang ke re tlhogo ya badimo e tsamaya ka nako badimo ba ka seno tla ka 10 ba go bethiša tlhogo no nako badimo ba tsamaya ka nako ke re 3 ke thoma ka 12 ya re 3 ya re 5 nako tše ke nako tša badimo tše ke nako tša badimo tše 5 ye nngwe le nngwe le nngwe le nngwe kore ka 3 badimo ba tsoga mo ba leng gona ne ka 12 ba thoma ka 12 ba bua ba go khutša ba tla ba bua ka 3 ka 5 ba tsoga ke mola re re mollo o bohlokwa ka gare ga lapa batho ba swanetse go fela ba go ja mollo badimo ba kgobokana mollong ge letšatši ka makhubi a banna le thoma go etšwa makhubi a banna badimo ba tšwa ba tekela nageng a ke re le batho re fela re ne le tumelo gore ge motho a fetša go robala ba re ba malata ba mo tsentšha ka gae ka mo gae ga a tlo dula mosagare ka moka ge letšatši le hlaba go etšwa makhubi a banna wa tšwa ba fela bagologolo ba fela ba re badimo ba tšwa le dikgomo ge a boa ka bo 5
ke mola e leng gore motho o swanetse go tseba gore tsela ya badimo e sepela jwang wa ikwešiša so badimo ba fapana le kore modimo wa semoya modimo wa tšhupe modimo o e leng gore ba bang ba fela ba re ke mondao ba no tla ka tsela ya go fapana gobane ba sepela ka nako e teng ke mola ba reng ka 1 o ka se phase badimo ke mola ba reng ka 12 nkore gore wa phasa nko eme kampane o rapele fela re ne le mabaka gore wa e swanetse o rie jalo re tseba ga botsone nako ya badimo e tsamaya nako ya badimo gantši go nyaka go e swara o ikwešiše o thietse kgogo gore lela nako mang ya ke a ikwa eo ngaka eo ke topic e swantse o tlo rutega pele ka yona eo jwale ngaka e re nyakang go e tseba shi doctor hlogo ya badimo ye o e fodiša jwang hlogo ya badimo e bonolo go fola ge o šetše o swere ke hlogo ya badimo re bereka so SC Angel re nyaka snake snake se wa se tšea o no re ganyane ka modinkong wa tšea se sengwe wa se tšholola mo fase wa re bagalabe ke kgopela le mpotšeng se le nyakang go mpotša sona le seke la ntlela ka bogale ka hlogo same time e santše em a go a swanela go feta close to 15 minutes e sa go swere santše em ene nako ye nngwe hlogo ya badimo re itreata so ge o tekwa gore o swere o ne le hlogo maybe ke bo 5 robalanyana ganyana robala ganyane maybe 30 minutes and then go ne le se o tlo batlo go bontšhang sona ge ba fetša go bontšha sona and then ba go tlogela nako nngwe hlogo ya badimo e kgona go betha o kry go swere le magetla so mara yeo e laola ko gore o mo kae ka nako ye nngwe ga kere ke a sepela ke tekela dishopong a kere nna ke šetše ke tseba mmele wa ka ke kgona go tloga mo ke kgona go tloga mo ka tekela mmolong ke a tseba gore once ke fihla mmolong something sona mo mmeleng santse se direga if go ne le motho a bolang ke loto I know gore pain ke tlo e kwa mo lotong but ge ke thoma ke gahlana le yena ge ke thoma ke le gausi le motho a go bola ke hlogo I know gore ke santse ke ope ke hlogo and then a ke tlo hloke e tshwenya ka gonwa dipilisi ke a tsere once nka tloga mo gausi le motho o ka tekemela mola wa nna ke motho mongwe a ke rate go hloke botša batho ditaba dimmolong motho a nyakang santse a ntatelele ka gae lebaka e le gore a ke nyako o kry-a o kare ke ile mmolong ke etše go maketa gore go phekolana le batho go a go tshoša batho a ke nyake dilo tše di sone ke iketše mabakeng aka so nakong e ntšhi batho ba swanetše go tseba gore hlogo e gona hlogo ya badimo and hlogo ya badimo gore e fole nyaka snaifi o le motho wa badimo santse o nyake snaifi o no se reganyane o tšhele mo fase then o bolele le badimo ba le ntle le go se goga badimo ba kgona go theoga ba go botša gore ngwana ka be re nyaka go gola moša se sengwe go na le hlogo ye nngwe batho a re tšee serious o kgona gore o fitlha ka mokoloing once o se no tsena ka mokoloing o re o starta koloi go tle hlogo ye nngwe kgolo kore go bethe gore o seke wa bona le mo yang o bo o dukologe ema badimo ba geno ba dumele o tsamaya gore re go ne le nto e tlo diragalang kua pele tsa mo nyaka metsi go fetša go kry-a metsi ge e le gore snaife a se gona gausi o nyake metsi o no a tšhela mo fase wa tšea mangwanwa wa re bagalabenpuleleleng ditsela ke ye gae pha ya mmeleko ka moka le phae le dira le ntshepediše leeto le sepelele nna ke ye gae nako ye nngwe re le batho ga re swana gona batho ba bangwe medimo ya bo bona e nyaka ge ba tsamaya ba ba laela ge o ya mmogo le mo go moya medimo wa geno e nyaka gore o e laele gore ba kgone go go šireletša go ya ka gore bophelo ba gago bo kotsing bogole bo bokae so ge e le gore maybe ba o laele badimo ba geno ba tlo go betha ka hlogo ge e le gore go na le nto mpe e leng gore e etla wa ikwešiša and then re bue gape re na le hlogo ya meleko ya re na le hlogo ya meleko hlogo ya meleko e sepela so ke yela e leng gore o tlo kwa o betha ke hlogo wa kwa o dukologa and then nako ye nngwe le ye nngwe ye e leng gore a se nako ya badimo and then hlogo ya meleko e bua gape e sepela le di-voice ka gare ga ditsebe tša gago e bua gape e sepela le gore go santse o rie selo se se botse hlogo yela ya meleko e tla go wena ke hlogo ya meleko re na le hlogo ye nngwe ya modimo wa tšhupe hlogo ya modimo wa tšhupe e tsamaelana le taba ya gore gantši o kry-a a go betha forogo gantši hlogo modimo wa tšhupe go betha forogo mara o tlo re go seno go betha ke hlogo wa robala o tsoga o lora dihlare o tsoga o lora dithaba o tsoga o lora ditaola
ke modimo wa tshupe wa go botsa gore tsoga o ye kae o ye go epa ba roga motho ola wa re motho nto a mpotsang yona a se selo ke badimo ba tlile ba tla ka motho ya bobediši badimo gape ba bue ba tleso badimo ba kgona go gore go santse o ye felo o kry ka nako ye nngwe mo go ngonya ko tsamaya o timelele ke sekgie sa koloi ge o re hlogo e bue kore ke nyaka go lemoša batho gore hlogo e sepelelana le badimo nakong ye ntši mara ge e le gore o na le stress go na le dihlogo tše e leng gore di no kgona go ba gona ka lebaka la tšhetšherekano ya mmele e se boloi e le taba ya mmele o se gabotse and then e be tšela di go khosetsang di-stroke di khosang dilo tša go fapana-fapana so di gona dilo tša mokhutowe batho ba swanetše go di tseba hlogo ya fola hlogo e ne le dihlare tše e leng gore re kgona go e fodiša ka gona re na le hlogo ye nngwe ya moleko mongwe mogolo ye e leng gore batho ga ba e tsebe go na le hlogo shi o kry motho a opa ke hlogo ga a fetša go opa ke hlogo a e tswa mokola ga a fetša mo ya ke be ke tla gona mo ngaka go na le bana ba bang ba banyane sa le bana ba sekolo ga e tla re ke swere ke hlogo ke le ke tswa mokola ba re wena o bapalla letšatšing man wena o bapalla letšatšing ene ke ngwana monyana a kgone o hlaloša gore ga botse hlogo e ntshwara jwang jwale ngwana mohuto gore le bereka jwang ge le yena gantši ngwana mohuto re mo lebelela pele gore e ka ba ngwana o tabeng ya gage ya hlogo e ka be a lekilwe ka moleko na ge e le moleko gantši hlogo ya mohuto o ba go leka ka mokopo moso and then ko ona o kgonang go ria gore hlogo ya gago o kry baba ebile nako ngwe nkgela ke madiso nako ngwe ebile o kry o e tswa mokola and then re ya go nyakana le ditaelo tše di kgonang taba eo mara taelo e kgolo ye e kgonang taelo ke mokgweleri tshipi mohlaro ba reng ke mokgweleri ko ona o nelle maatla ebile o tsebang kudu nakong ye ntšhi go alafana le taba ya go swana le eo ya mokgweleri tshipi gantši hlogo ya gona re e bereka so se se enje o santse o e orelele santse go be le nto o e nwang o bo o boe ka mokola ola o e tswa re o rothetša godimo ga mokgweleri tshipi ke legolle le tla be le tuka and then ge le seno mokololo o seno o wela mo godimo ga legala madi a la ba o kare a swa mokola ola automatically santse o stop if ke hlogo ya badimo re o tlabe re go reditše taelo tša gona re na le a re hlole balatedi ba nna ka mo letakaleng la rena re na le Tautona Sebopa o re melodi goba medumo ka ditsebeng yona especially at night e ka re ke phatko bese o ka re ke bese e a duma ka mo ditsebeng e ka be le eng gantši le yona ene e gora gore e mopiša hlogo ga o pa ke hlogo o kwa medumo yeo le melodi eo ka mo ditsebeng wa bona medumo ka gare ga ditsebe e hlola dilo tše dintšhi ene e hlola tshenyo ke mola ba fetšang ba re batho ba feleletša e le gore ba nwa dipilisi tša batho ba e leng gore ga ba itekanela gabotse ka mogopolong medumo e tla ka mekgwa go fapana gone modumo o e leng gore batho ba go romela ka ona wa go swana le dikoloi o e leng gore ga o nyakege o tla seka lefofonyana mara le sepelang le hlogo ka gare ke hlogo ya meleko hlogo ya badimo ka gare ga yona go duma meropa o kwa meropa ye e llang ebile o bua gape o kwa batho ba opela ebile o kwa gape ka nako ye nngwe o e kwa lentšu la mogalabele re botša sesi enje gore a ye gae kua gae ka fase ga mosamelo wa gage goba ka fase ga mpete goba mo gongwe khoneng o mmotse gore a fihla a epe o ya go kry-a eng ba tšee nto ba ntšhe ka mogae rena re le badimo ba gabo ga re e nyake onkwešiša jale hlogo ge monna e kwa medumo ya dikoloi o tsebe gore ba go romela ka yona go ne nako ngwe no kwa ka mo tsebeng go na le lešata le lengwe ka re go duma phoofolo ba go rometše ka diphoofolo tše di dumang ba go rometše ka medumo ya dikoloi se ke nyakang go botša abuti ke mofehlatlo go sona ke gore a tle re mofetaelo ya hlogo mang a kry le dilo tše re di bitšang dibatana tša go orela tša go tloša medumo ye e sa nyakegeng ka gare ga ditsebe tša gage a ba a kry le ditaelo tša go nwa tše di ka thušang kgopolo gore e sekebe yabe ya tshwenya ke selo
ge a ka bona a orela tša Sesotho dipala motho e leng gore kgopolo ya gage ga botse ge re šetse re bolela nneteng o latlhegela ke kgopolo ga a swanela go nwa ditaelo go feta kgwedi re sa bone phapano o nkwa ga botse ke re se se enje re sa bone phapano motho e leng gore kgopolo ya gage e ya tshwenyega e ya šikinyega ebile e ya boa o kwa dilo tša go fapana ka gare ga ditsebe tša gage o swanetše re ka kgwedi e tee a be a re bontšha gore o ya kae mara ga a ka kwa sepela lehlogo ga a tle re mo fe ditaelo tša go orela tša hlogo a tla kreye bo monna moso bo phara gobe a tla kreye ditaelo tše dingwe tša motswako o e leng gore o gona o gahlantšhitšwe tša go orela tša hlogo motho a tla kgone go fola ya hlogo e ya tshwenyanga ka yo go ne le auspicious ka mo ne le rena le kakaleng la rena lena o re thušo ngaka moremi hlogo e tla be ya mpolaya motho a šala bolela ka mpho o kwa bohloko ya ene ka nako ye nngwe kudu go rena batho baso hlogo o kry-a e go betha kudu o le ka gae hlogo ya mohuta owe e tla ka mokgwa o mongwe o kry-a e le gore ka gare ga lapa nako nngwe batho ke rata go ba le mošanto nngweše moloko wa hlogo a se gantši o e tla ka seaparo ke gantši o tla ka ge batho ba go tšere meriri ya gago ba go berekile ka yona ke mola o bethang ke hlogo ya go gana go ema o tsene docteng ya sekgowa go pale o sepele docteng ya setšo go pale o tsamaye moporofeta go pale o tsamaye sepetlele go pale ke hlogo yela o kreng ba go tšere meriri ba go berekile ka yona hlogo ya mohuta o gore o e kgone ntle le gore o kere meriri o thome fase re go lekolle re go hlapiša ka ditaelo tša go lekolla sela ba se tšering hlogo ya gona e ka segolo o tlo o nwa dihlare wa bo wa feleletša ebile di go bakela bothata ene hlogo ya gona ya go swana le eo ge e tla ka matla mo e leng gore ga e sa ema e tla e betha la ruri batho ba ne mathata ngaka ka mokgwa letlakala la rena le ketimang ka gona le kgono ke re motho ebile wa bolela gore ke phela ka pilisi a ke sana bophelo ka ntle le pilisi bošego le mosegare ke yona hlogo a ke molemoše mo dipilisi di thuša thata kudu tabeng ya hlogo ne mara hlogong ya e leng gore ngwanešo ba go eteletše pele ba go bethile ka boloi e tla o kreye ditaelo tše e leng gore di ka go thuša o tsebe gore ka nako yeo hlogo e go bethang e sa eme go na le damage ye e khosang mo tlhaloganyong ya gago go na le damage ye e khosang mo mmeleng wa gago o tlo fetša e le gore o ba ka gare ga bothata bo bongwe mo e leng gore o palela ko go tswa ka gare ga bona bolwetse ba hlogo ge e le gore o tswa go ba sekgowa ba go file dipilisi e tla gore rena le ba setšo le rena re go fetse re go fang tšona di ka se tsoge di thulane le baka šili lona nna re tlo go fa tša go orela ge ba go file tša go nwa tše tša go orela di tlo go thuša ka gore ge e le gore go na le moleko o leng gona and then re o tloše dilo tša gago di kgone go loka dilo di kgone go sepela gabotse ke nyaka go tsebiša batho ka taba ye nngweši se se enje wa bona hlogo ye nngweši yona e leng gore batho re fela re lebala go na le hlogo ye nngweši e ganana le ge motho wa gago a tlile ge o thoma o gahlana le partner ya gago o thoma go opa ke hlogo ke gore le ge le bolela ebile o sa kgona go mo kwa gabotse ga a seno a sepela hlogo ela ya fokotšega le yona ke hlogo ya meleko so ditaba tša mohuta o ne le hlogo ye nngwe gape e kgona go go betha o lebale ntongwe le nngwe ka morago o thome o be gona o ka reng mogopolola wa boa and then le yona hlogo yeo e nyaka go alafiwa re na le ditaelo tša go fapana tša go alafa hlogo ke hlogo ya badimo ke hlogo ya semoya ke hlogo ya ge o tshwenya ke ngaka tšhupe ke hlogo ya boloi ke hlogo fela ya ge mmele o se gabotse go ne hlogo ya ge e le gore ga se ya boloi mmele o no ba o se gabotse yeo e no ba e tenyakela le go ka tonela pilisi o no kwa o nwele pilisi and then wa ba gabotse goba metsi a mantši wa tukwa o le kaone mara wa bona o e nwa pilisi kgwedi ka moka o sa fole go ne bothata e tla re bone gore re ka go thuša jwang ka nako ye nngwe batho ba bangwe ba opa ke hlogo ne
a sepele mo go batho ba Sesotho e gane a ye go ba Sekgowa e gane nako nngwe motho a kry-a a re ke ya sepetlele mara ke kry-e thuso alright sometimes a re gopoleng re le batho ba se gore rena tumelong ya rena goba letlalo le la rena ka bolona le ya loyega tlalo le o ka ba tumelong e efe kapa efe o kry-a e le yela ya gore le go ya sepetlele ba palle ko go bona mathata a wena o leng ka gare ga gona e le lebaka la go shirega batho ba ga borena ba tseba go feta kudu ba kgona go shira gore go santse o kry-e thuso motho a go thušang a palle ko go fihla mola e leng gore wena santse o fole gona a re kwe ba bang gore ba re hlogo e ba tshwenya go fihla kae a re acknowledge balatedi ba rena ngaka ka ge ba re šetse morago ba re thekga ka mehla le matšatši a re leboge Native Morwa Mabotja a ko mo dumeiše ka mo Rustenburg or I'm watching from Rustenburg re a moleboga re ba leboga ba re bogetšeng go tloga kgole re ba leboga kudu go na le molaetša shu se se NG o tswa go rakau o ka re ke Amrei o re hlogo ya gona e sepela le sound ya metsi ya hlogo e sepela le sound ya metsi ga ke thoma ka go dumediša ba ga rakau ebile ke be ke le amogela letlakaleng la rena le e leng gore le phela le re thegile ka mehla le ka matšatši la Dr. Mremi a ke go fe ditaba ke go fe hlatholloši metsi a sepela le sporofeto metsi a sepela le kalafi ka gare metsi a sepela le bophelo ka gare metsi a sepela le badimo ka gare taba yeo e go swereng ngwane ešo ke moya o e leng gore o nyaka go phethelwa ga gona taelo yeo ka e dirang nakong e ntšhi ra setsentšhe metsi ka gare ye ya gago yeo e bolela mo e kwagala ga botse thwi tla ke tle ke go iša metsing ka re fitlha kua metsing re go tsentše sewatšho re be re boe re go fe dithapelo re be re boe re go rapelele gore medimo ya geno yeo e leng gore e ile ya feleletša moya ya gona e felela ka gare ga metsi e go efoge o tlo o kgone go fola o be gabotse o tshwenya ke badimo ba geno bao e leng gore ba ka be ba leloko ba latlhetše ditaola ka gare ga metsi e ka ba e le gore go ne le modimo wa geno wa ileng a roballa ka gare ga metsi e ka ba e le gore go ne le modimo wa geno wa ileng a kry-a accident gausi le metsi go a feleletša go ena pula e kgolo moya o sepela o tsena ka gare ga metsi so ye ya go bontšha gore ngwanešo pholo ya gago e mo gausi le metsi batamela gausi le metsi o tlo rapele ba geno o bolele le bona metsi ke ona a tlo go fodišang hlogo yeo leng mo go yona ka nako nngwe yona metsi ao e leng gore a kgona hlogo ke metsi ya phororo metsi ya phororo ge motho a opa ke hlogo ga ka ema metsing a phororo ya motšhela phororo mo hlogong o swanetše gore a fole ge e le gore o ne le moya re tlo go bona gore moya wa thunya o dirang mara after go thunya moya o goelela modimo la yo ka gore ngwana ka o fihlile mo ke beng ke monyaka gona and then ke mola e leng gore motho wa gona hlogo e kgona go fola ke se ke reng batho re swanetše go tseba badimo ke ba go opiša hlogo ba be ba go botša gore hlogo ya gago ya go fola kae ngaka gore motho mongwe le mongwe o belegwa a ne le badimo motho mongwe le mongwe o ne badimo ba gage ene badimo ba tlo go fa decide e no ba rena a re ne tlhokomelo goba a re ne tsebo ya gore ge ba go botša se gora gore ke ka moo batho ge ba bona dilo tša mohuto ke lena batho ba swantse ba tle go lena gore le tle le ba hlahle gore ba dire eng gore ba kry pholo e ba e nyakang le go fodiša tšeo di ba tshwenya mo maphelong le malwetseng mo mmeleng ya bona se se NG a go hlatsele batho ba swanetše go tseba rena re le mangaka a setšo re rutilwe go hlahla batho bao e leng gore ba bona tšeo ba seneng tlhahlo ya tšona ka ke hlalose so ka nako ye nngwe o gae kua gae o leng gona o tlaba ke se sengwe o lora tšona ditoro tša go swana le tše o lora metsi o lora dithaba empa fela mmele wa gana mmele o bohloko rena re rutilwe gore ge motho a tshwenyega like go swana le ka mokgwa se ke le botjang ka gona re ya go monyakela modimo wa mo tshwenyang ka taba ya hlogo
gore ke mang o nyaka re mo direle eng gore a fole modimo o nyaka gore re dire eng gore o atle a boe a loke a be gabotse jwale batho ba seke ba tšhaba go tla gore nna dingaka ge re re motho o ya thwasong a re re gore kua thwasong o wa go rutwa dipheko le ditlhare fela le go bina o wa go rutiwa dilo tše dintšhi tšeo e leng gore di a fapana go swana le tsona tše tša dimetsi go swana le tsona tše tša thaba go swana le yona dihlogo go swana le malwetse ya mmele ka mokana ga ona motho o swanetse go a tseba jwale tšatši nna le kgono ba gešo gole le kgausi mo re leng gona re bolela ka bothata bo bogolo ba hlogo ba bangwe ba thomile go ba le dihlogo morago ga gore ba tsene ka gare ga dikotsi tša dikoloi ba wele ke leru la dikotsi tša dikoloi and then go be le se e leng gore se thoma go sebega botse mo mebeleng ya gona e ka ba go na le moleko e leng gore o hlotse dikotsi be gona ya koloi mara kotsi ye le thomile go gobatša mmele bao gantši rena go tloša molekola wa bona gomme bara ba romela go ba sekgowa ba leka go lwa le madi ge e le gore go ne le mo e leng gore mo gongwe motho madi a gage a nape a sepela gabotse a feleletša mokgosetša bothata bo bogolo ba tlhogo re na le Stanley Christian Ketane o re you are helping the nation keep it up special Dr. Moremi re lebogele go Stanley ngaka ga ke leboge go abuti Stanley ke leboga go feta go leboga abuti ake nna maikemišetšo wa ka ke gore ke nyaka gore re le baswa re tsebe setšo sa segaga borena abuti Stanley ke go leboga go feta go leboga ke nyaka gore re le baswa re tsebe gore ga botse dingaka mmereko wa tsona ke eng bohlokwa ba gore mo lefatsheng re be le mangaka a setšo ke eng le rena bua le ka mangaka a setšo re swanetse go ithuta gore re rute batho ba ba sa tsebeng ka setšo ba tloga ba tseba go ya pele gore le ga motho a ya ngakeng ya setšo a be a na le tsebo ye e rileng a seke a noya a sa tsebe selo hei ngaka tabe ya hlogo ye e thatšitše batho ba bantši bolwetse bo botogo bo swere batho ka bontši sai ya Kotelo o re nna ke na le cousin wa ka wa go opa ke hlogo prof o kgona go nwa dihlare tše itseng tše 3 ka letšatši ka beke gona o humana di feta 20 gomme o a gana gore ke moya because motho wa go kena dikereke tša sejwalejwale o ne le go ganetša gore ka ba badimo go ba moya a re ke tshwenyegile thata I'm very worried ka yena cousin eo ya gage a ke bolele so motho o a badwa o swere ke hlogo a swereng ke hlogo ke kgopela gore le mmotse gore a ka be a tsena kereke efe kapa efe empa bophelo ke ba gage bolwetse bo kwa ke yena nna ke le Moremi nka ya kerekeng ye nngwe le ye nngwe ke na le nnete ya gore modimo a ka senkgana ebile ka be ka bua ka bereka mmereko wa gage se segolo ke go bereka mmereko wa gage ka nnete ke kgopela gore le mmotse gore a tle motho o a swereng ke hlogo mo nke re moleke ka tšetša segaga borena ga gone boloi ebile ga gone dilo tše di moyo mobe gore tlo o riang godimo ga mothowe re ya go tšea dihlare tše di swetseng ke modimo tše re di kry-ileng di le gona kua nageng ra di epa ra boa ra re fetša go di epa ra di hlakantšhetša motho wa ga borena motho wa a kgona gore a dinwe a be a di orele ebile a be a boe a tle a fole a boele kerekeng ye yena a e ratang mara a fodile motho o swanetše go tseba se se entše gore mo bophelong ga a phela o ka tsena kereke e rileng mara ge re bolela ka bolwetse ke bolwetse batho ba swanetše go tseba nto nngwe shiki nyaka go ba tsebiša lefase ka bophara nka gore ke le Moremi ke le so ka ya kerekeng ye nna ke e nngwe le ye nngwe nna ga ke ile dikereka ga gone kereke a gone tumelo ye nna ke nyatša modimo ko moteng nna ge nka re ke tsamaya ka koloi ka bona kereke e duma mola ka kwa pelo ka mpotsa re yema o tsena ka mo kerekeng ko yema ka tsena ka mola kerekeng ka tswa ka tsamaya ke na le nnete ye gore modimo mmereko a mphile ngwana ko o bereka ka go e kgafa and ge e le gore modimo nke be e le gore mo meberekong ya rena go swana le bongaka ba setšo re dira dilo tše e leng gore di tswile tseleng modimo nke ba re o tlile kgale o nkwešiša se se enge ke se ke reng ka mehla ge ke rapela o kwele ge ke bolela mo ke re modimo a nthuša tsene ka mogare ga pelo a ka a e laole ke seke ka e taola ka ba
motho wa nama ka tla ka fetsa ke dira diphoso gomme motho mo le mongwe a phela mo lefaseng ba fela ba rone le diphoso mara ka mehla re re modimo a re lebalele melato ya rena jwale ka ge re lebalela ba bangwe jwale kgaitsedi eo banna ke kgopela le yeng gae le ye go bitša owe e leng gore o gona oa ba o swere ke tlhogo ditaelo di gona ke tša modimo di swetse ke modimo rena re le mangaka a setšo re rutilwe fela go ya kua go ya go di yapa le go di tlhakantšha go alafa banna a re dingaka tša go sepela re loya batho ke nyaka gore batho ba kwešiše taba ye ka taba ya bongaka ngaka ke ngaka ya go alafa batho ngaka ke ngaka ya go thuša batho baswa le seke la tšhaba go tla go tšea ditaelo tša tlhogo ke nyaka go lemoša batho ka dihlare tše di swetseng ke modimo mo sehlare se se enje nako ntši batho ba re se bereka ka tumelo mara sehlare nka go fa sehlare sa mala o bereka o le tumelong ye nngwe le nngwe e leng gona re na le mohlala o mongwe ba re ke mohlapametse o ka ba tumelong efe kapa efe nka go tšhelela ka half a spoon se tlo go bereka mala se ka se go lese a se tlo ya le tumelo ya gago sehlare mmereko wa tsona ke go alafa onkwa gomme tumelo ke go oketša onkwešiša go oketša mara sehlare se sengwe le se sengwe se alafa a ke e beso ga itše dišuo o swere ke tlhogo ga a fole wa ikwešiša ga e fole tlhogoa lebaka la gore se ke ya fola ke gore sa mathomo a tsebe gore tlhogo ye e tswa kae o ya go e alafa bang a sa tsebe gore e tswa kae o ya go e alafa bang a sa tsebe gore a ka e thibela ka mokgwa wa mokhutamang hai di kwagetse ngaka ke rata gore botse batheeletši ba rena le baletetši ba letlakala la rena la ngaka Moremi gore di-comment tša lena re a di bona re di bone and then re sa tšwela pele ka tšona ngaka a re acknowledge ba ka mo Burgersfort yena ke MV Rasebotša ka mo Burgersfort re boe re acknowledge le ka mo Centurion a re ba dumediše Ben Tshwane Mokalapa re ba dumediše le bona ke ga re ba dumediše re ba amogele ebile re ba leboga kudu ke bona mongwe mo sesi enji ke Remi P Moganu o re ditsebeng go thibane ge ke feta gausu le metsi go ba le bridge motho wa modimo bošego o lalago pa ditlhogo ya go ne batho ba bangwe sesi enji ba palela ko go feta mo go nang le di-bridge gona ga ba nyake metsi a mantši mo ba ka feta gausu le metsi a mantši ge ba fitlha gae ba bašwa ga ke go feta tšatši le lengwe nyaka batho ba babedi ba bararo ba e leng gore wa ba tshepa o ye gausu le noka e nnyane o seke wa nyaka noka e kgolo gobane metsi a mantši a go tshwene o fihle mo nokeng o fihle o phase o nyake ranta tše pedi o nyake seo e leng motsoko wa segageno o le phasang ka ona ge o fetša o ye o swere lebotlelo o ye go ga metsi yale ge o fitlha kua gae go fetša go ga metsi ge o fitlha kua gae o hlape ka metsi o rie mogamolonwe metsi noka e ka se tloe sa go tshwenya o ka se tlo sa tshwenya ke le bridge o no ya wa go rapela mola gore banna nna ke a tshwenyega ke palela ke go feta mo go neng le bridge ke palela ke go ba gausi le metsi a mantši ka kgopela re nke ke kgone go feta mo fela o tlo bona dilo tša gago di oloko o no ya o swere ranta tše pedi ka snaife o fetša mo ebile o ga metsi a le o tsamaya le ona o a kgopela and then go fitlha gae go hlapa o tšhela metsi a mannyane ka mo hlapang and then wa boa wa boela metsi a le wa anwa kwele ka mogamolo o fodile ebile le mangelo ya geno a tlo theoga a tla wa kgona gore le mo sepelang gona o seke wa tshwenya ke seo ke nnete ngaka metsi ke sehlare metsi a fodiša a re kwe ba babedi ba rena sheba Elizabeth Masihlela o re nna ena I even describe where eyeglass a re šetše a apara di-eyeglasses but hlogo ga e fele le kgothatso ka mo o re thobela ke kgopela go botšiša e ka ba hlogo ya badimo e ka gana meriri le ge o feditše go phethela badimo na ya a ke ya rata hlogo ya badimo e ka gana meriri na ompana nna ge ke le sona ge nka thoma ka re ke godiša meriri gannyane ke betha ke hlogo nngwe badimo a banya ke meriri lebaka ke gore go ne le badimo ba bang ba ga borena be ba dirile ntho ngwe re bitšang gore ke leetse ke diteretse tšela o bonang batho ba badimo ba di dira ba tlotša meriri ka letsoku lela ke taelo ya go fodiša hlogo ya badimo
ga badimo ba šetše ba go bona wena o ruile meriri modimo ona e leng gore o na le leetse maybe a sanka wa le dira o thoma go go tlela ka bogare jale ga ke mo fetaeloši ga a kere meriri ya gage mara a nyake letsoku le lenyana a nore ga a tlhapanore le lenyane fela letsoku le lenyana a notšhela ka mogare ga metsi maybe 7 or 10 days and then badimo ba tlo molokolola a ka tla thoma a godiša meriri ka mokgo a nyakang ka gona ya di a kwagala ngaka Thabo Molefe o re nna ke phela ke utlwa o ka re ke tsamaya ke dilo mo tlhogong e ka ba ke eng bothata a re tšee le dipolelo šo le yena o re thobela a re mohlomongwe ke tsena lata e fela ke kgopela go botšiša gore enya badimo hlogo le kgona go ya keng a o sa nyaka go se hlaloša o re ge sebe a sa lokiša dilo tša go yo phethela badimo hlogo ye motshwenya ke eng se a ka se dirang ka gore o a nwa diokobatši o nwa eng e fela a e loke jale ka ge a sa kgobokanya ke a ka ba kgopela jang gore nke lemišeng ganyana a re tsena tabeng ya hlogo a re thome ka ola abuti Thabo Molefe o reng abuti Thabo o re o kwa dilo o ka re di a mosepela mo hlogong ya re na le ntho ngwe re e bitša gore ke seqhitho o kry o sepela ke dilo o ka re o ka dithintaso o ka re o ka dithintaso nako ngwe o kry di sepela mo hlogong so lo tša bona o ka re o ka no tsamao dithintaso ka nako o di go opiša hlogo e swawe o ka se kgone ntle le gore o tsene sefutho re na le setlhare se sengwe dingaka ba se tseba ba re ke sekibanyongwe setlhare se lago o ka se tšea wa futha ka sona wa hlapa ka sona wa boa wa ya nokeng wa hlapa ka sona ga se kwe go tloša tsona dilo tše di go sepelang mo mmeleng wa gago dilo tšela di tlo go khosetša dibati di tlo go khosetša go se rate ke batho di tlo go khosetša gore mmele wa gago o be le bothata gobane ge di fihla mo mmeleng wa gago di feleletša e le gore di affecta madi a gago ke bolloi bo sepela kae bo sepela mo mmeleng wa gago di ya go tshwenya re santse re lwe le bona bophelo ba gago bo kgone go loka bo be gabotse o tlo o kgone go ba le lethabo a bote thabo o swanetše go kry-a taelo ya go orela o bo o kry-e ditaelo tša go nwa o bo o kry-e taelo e leng gore ka go thuša godimo ga seemo seo o leng godimo ga sona hlogo yeo ya alafega le dilo tšeo di go sepelang di a alafega ka letšatši di kgona ke sefutho fela ntle le sefutho o ka se tsogile o di kgonne di nyaka sefutho gore o tlo o kgone go loka o be gabotse ngaka ge ntse re bolela mo batho go ba bose go dira mmereko wa gago batho ba fele ba go leboga re na le molaetša šo o go leboga ngaka ba re good morning. I would like to take this opportunity to thank Dr. Moremi for the service I received from him. Now I'm a changed person since I took ditaelo tša gage and mmele wa ka o bofefo kudu. It shows gore dilo tše ntse ba ntsamaiša le tšona di a sepela le go robala now re robala peacefully ke tsoga ke na le mafolofolo every day. Dr. Moremi modimo a re phedišetšeng lena hle le a re thuša ga ke mo leboge go feta go leboga motho ko go botse ga a leboga ke batho ge o berekile mmereko ga o bone ke batho bao and then dilo di kgone go loka di sepele ga botse ba be ba go leboge ke lebogile kudu mama modimo a tloge a lelota le badimo ba genu ba tloge ba gahlana le lena ebile ba lefa go feta ka mokgwa ba re fa matla ka ge re fela re kgopela re le kgopelela ona ke lebogile kudu se se ntši le ntebogele go bao ba lebogang ba botse gore ke lebogile go feta go leboga ke re modimo a tloga ba okeletša go feta ka mokgwa ra leboga ngaka go na le Cosco Papa Phila mo o re Thobela Prof mina nginenkinga yokubona inyoka ekhaya. What's wrong with it? Ubaba makabona inyoka ekhaya into kumele ukuthi ubaba ayenze kusho ukuthi ekhaya lapha ubaba ahlala khona kunenkinga kuzokumele ukuthi ubaba athole imithi le izokwazi ukuthi imncede ukuthi inyoka le khona lapha ekhaya sizokwazi ukuthi sibambe. So ubaba ngizokuthatha amanamba wakhe ngizokwazi ukuthi simfonele or ubaba asifonele sizokwazi ukuthi simncede simtshele ukuthi ekhaya la kumele ukuthi lisebenze kanjani. Re tlo mthusha se CNG mara seo se ra gore kuwa go papa santse go ye go berekiwa no ga yo re sware and then go tlo go kgona go ba le bophelo.
a o ngaka di a kwagala balatedi ba rena ba sa romela melaetša ba re lebogiša ba go lebogiša ka mmereko mo botse o dira mehla le matšatši ba re ngaka re lebogelwa thuto tša lena tša mehla le matšatši le sware le tiše jale ngaka a ko re hlalošetše se ka ge balatedi ba rena ba tshwenya ke dihlogo ba bang batla ka dinoga ba bang ba re metse ke tšhaba metse a ke kgono ya kwa nokeng jale re botse ka motho e leng gore ga a kgone go fihla nokeng ba go swana le ba di-wheelchair ba e leng gore a ba kgone go ka tsena ka fase ga phororo empa ba na le mathata a go swana le ge o le mogolofadi o dutse godimo ga wheelchair o ne le mathata a go swana le ya o hloka noka modimo o bona seemo sa gago le badimo ba bona seemo sa gago romela ngwana o motee o a ikiletšeng a ye go go kgopelela metsi ao gore go fihla ka gare ga lapa o tlo kgone go a berekiša mara nakong e ntšhi ke rata gore go ba golofadi a ba le rome rena nakong e ntšhi nna ba ka ba golofadi ge di bona gore ba le bothata ka nna ka bonna ke rata go tekemela ke ba ele ke batlele letlaelo o ke fihle ke ba phethele yona ka gae gobane re tšhaba go tlho re ba iša kua le kua re ba lapiša mo mmeleng jale ka gae ge go ne motho mogolo re kgopela gore a ye go bagela metsi a fihle a ba kgopelele gomme dilo di kgone go loka di sepele ga botse go bona ngaka Mabitsalatlo o re theleditše Mr. Moremi dilo o re tše dingwe be re sa tsebe re a rutega ka lena modimo a re lotele wena ngaka le ngwago gona o tloge batho ba bantši ba nyaka modimo a re lotele wena a go keletše le matšatši a mantši a bophelo no ke leboga kudu banna le nthapedišeng banna motho o a thušiwa banna a ka se ikgona na nnoši le fele le rapediša banna gore modimo a tloga re šireletša ke leboga kudu ge le bolela ka mokgowe le nna ke ikemišeditše gore o ngwaga o ke nyaka go bona batho ba tseba kudu ka setšo batho ba seke ba noa ngakeng ba se ne tsebo ke nyaka go bona baswa re ne le tsebo ya setšo batho ba kgona go hlatholloga mola le mola se se entši jale ka lebaka la nako ka kua ka gore šetše ba re emetše re bone gore re ka ria jwang a re tšeo wa mafelelo šo yena ke Mola Tebogo o re thobela doctor go bona o bontšhwa pheko gona gore goreng le go lora o bontšhwa gore koma e bethwa bjang gona goreng badimo ba go bontšhitše pheko nakong e ntšhi re ne go bona dipheko tše di a fapana re na le pheko ye e leng gore e kgona gore bontšha ka mogare ga dipheko gore motho o swere ke hlogo gore motho o ne le badimo re na le pheko ye re kgonang gore bontšha gore ge kore wa tsa dipheko di buang se seentši e no ba re batho ge o e lora o se wa di rutwa o ka se tsebe mara ge o šetse o di rutilwe o tlo di tsebe a re boleleng ka pheko e kgolo pheko ya mokgekolo ka gare ga ditaolo pheko yela e kgona gore botša gore wena o ne le sephiri se se kakang mo gongwe ga kere o tlile go nna wa bajwa e kgona go mpotša gore wena o bolela ka pelo o tshwenya pelo ya gago e feleletša e le gore e affecta tše dingwe tša ditho tša mmele mo go wena e ne nnoši e be e boe e re botše gore motho bothata ba gage bo bogolo le sedimo se gona se se mo tshwenyang ebile motho mana ba gage mo a sepelang o phela mo lebeletše goba ge e le gore motho o nyaka tše dibotse tšeo a seneng le tšona kana pheko yeo re kgona go bona gore se se botse di etla le ka mahlo a mabedi motho o tlo di bona ke pheko re na le pheko ye e bontšhang hlogo ye e bontšhang gore hlogo e ka ba ye e leng gore ke ya badimo ke hlogo ya hlago ya ge motho e le gore mmele wa gago o no ba o ne le malwetši like di-infection or something else mo mmeleng e gona e nyaka medical attention re ne le yona ra e bona pheko eo so dipheko tše badimo ba mmontšhang tšone ke tše e leng gore ba di nyaka santše a ye go di nyaka ka ge badimo ba mokgopela tabaši o lora koma ebile ba mmontšha gore e hlamiwa jwang jale monna o ba mmontšha gore santše e be ngaka e be ebile a ntšhe le koma mara go tlo ra gore a ye go nyaka motho o e leng gore ke ngaka ya go bereka ka dikoma ke dingaka tša go bereka ka dikoma bontši ba bona ke
ke dingaka tshupe bontši ba bona ke batho ba kore modimo o re thušitse go gatlhana mo lekgono ke tlo go fa taba e nngwe pele ke tšhaiša ka mo bongakeng go mangaka a setšo ka ge e le gore nako e ntšhi a re kgone go ka gatlhana mara ke tlo go kgopela ngwago gore tle re die meeting gatlhane re tle re kgone go bolela gore mang o berekang mang o berekang ke ile ka lemoga gore ka mo bongakeng ba rena re le mangaka a setšo re a fapana ebile re a lafa ka go fapana abuti wa re mo nyaka taba tša koma a tle ke tlo mo gatlantšha le mangaka a e leng gore nakong ye ntšhi ba bereka ka dikoma ba bereka ka ditšhupe tšeo e leng gore di ntšha dikoma bongaka bo bo a fapana re kgona go ka thwasiša tšhupe yeo e leng gore ke ya go fola re be re boe re thwasiše tšhupe e leng gore e tlo no fola ya be ya boa ya fodiša batho mara wo o nyaka motho e leng gore o ntšha koma ka ngwaga ka ngwaga ka ngwaga ka ngwaga ka ngwaga gore re tate mogolo ge o nyaka go bona a kry-a dilo tšela ka moka ka botlalo so re le so ka le lengwe la matšatši setse enji re santse re bitše dingaka a ke re wa bona ka mo mangakeng a sekgowa re na le di-gynecology re na le ba re ke di-gp bo ka go fapana-fapana ga bona so le rena ka mo go rena re na le bona batho bao mara ka lebaka la go sekwane ra ba grupu e teng batho ba tlo fela ba re a ba bereke kua ga e dilo tša bona a di loke gomme ba na le tsebo ba iswedi ba dutse le yona ka gae ke ipiletša gore go mangaka a e leng gore ba tseba ka malwetši a rileng ke kgopela batle ba gatlhane le nna gore ge ke gatlhana le bolwetši bo bo nyakanang le ngaka yeo ke kgone go tšea molwetši ke mo iše moo maikemišetšo wa ka a ke nyako diba molwetši ke nyako alafa molwetši a fola so nka se tsebe dilo ka moka so mangaka a leneng le tsebo o a te tsebang gore o na le tsebo ye e rileng ke kgopele gore a tlampona nna se se entši ke nyaka go ba ngaka ya go selwe le dingaka ke nyaka go ba ngaka ya go kwana le mangaka ge nka kwana le mangaka gore re tlo thuša setšhaba se ke nyaka go ba ngaka ya go kwana le baruti ke nyaka go ba ngaka ya go kwana le baporofeta lebaka ke gore setšhaba se nka se se kgone ka moka ba bangwe modimo ba kgethile ba file nneo tše di fapaneng jale ke nyaka gore o mongwe le o mongwe ge molwetši ya itla ke mo iše mo go swanetšeng gona wa ikwešiša se se entši ke se ke se kgopelang ka mehlala ka matšatši gore dingaka a re gatlhaneng re faneng tsebo gonne re ge re bolela so re ne le ngaka tše e le gore di tseba kudu ka popelo badi ba bereka ka yona re na le dingaka tše e leng gore di bereka ka hlogo fela re na le dingaka tše e leng gore batho ba ke ba setšo ba specialize ka mago re na le mangaka e leng gore ke ya setšo se se entši ba specialize ka gore ba specialize ka seješo fela so re tlo fetša re diba batho ba sa fole go swana le ge le bona ka mehla ge batho ba etla ba saeke ke fela ke re aowa yang kae kae ke se kgopelang engaka esale re ya mafelelong a program ya rena ke no kgopela go fetiša tše pedi fela ke balatedi ba rena ba ba rategang modimo re file mogao re kgona go fihla le dinageng tša kgole jwale austembi ka mo o re thembise be re thobela Dr. Moremi ke molatedi o motšha wa hao ke le ko Soweto hi o matla moruti you are so powerful jwale ngaka ke rata go kgopela gore go ba baleng Botswana šete rena balatedi ba bantši ba leng gore ba ka mo Botswana o ka reng go bona gore modimo a re rapediše re kgone go fihla go bona le rena ka le leng la matšatši go ba leng Botswana a ke ba tshepiše gore ka le lengwe la matšatši ke tlo fihla go bona ma a ke ba biele taba ke se ka fela ke re mara ba go tseba ditaba ba re mara e cancela lo tše dintši balatedi ka Botswana ge ke rapela ka mehlale ka matšatši ke a le rapediša ke kgopela boipiletšo go mangaka a Botswana ba porofeta ba Botswana le mangaka ao e leng gore ka ba sekgowa bo sister ka moka bathuši ba go thuša batho ke ne le boipiletšo ba gore ka mo Botswana ge ke sa swere ke mabaka ke kgopela gore balatedi ka moka bao e leng gore ba gona mo ba ba le mathata mangaka borena ka mo Botswana ke ne le boipiletšo bo bogolo ke a kgopela gore e tšweng le re thušetša bona ba tšo ba fola and then go tlo fihla nako ya gore ka le lengwe la matšatši le nna ke tle ke gate ka mo Botswana le nna ke tle ke fole ka Botswana
then ke tlo kgona go ya ke ba thushe. Re a leboga balatedi ba rena ba lekgono, re lebogela nako ya rena le go tsoga letšatšing la lekgono furu ba lekgono, re le dumediše re re e ba letšatši le le botse modimo a latša a lokeletša a lefe morago. Ngaka Moremele ka re tswalela. Nna ke lebogile kudu a ke lefeng difounu tša rena tša office ke 060 959 0303 060 959 0303 le tlo gahlana le abuti Karabo le mo founela le seke la tšhaba go mo founela le bolele le yena le mo femelaetša. Ke rata taba ye nngwe še yona ke a bona ka kua emailing batho ba fela ba ngwala melaetša. Ke na le nnete gore ba le ba ngwalang ka mola emailing ba kgona go ba fetola ka pela ka lebaka la re nakong ye ntši o kry-ile gore founu wa ka ke swere ka nako nngwe ke busy. Re na le email e re dr moremi ya re the number 3 ya re @gmail.com. Ke kgopela gore ge o ne molaetša o ngwale ka mola go na le motho e leng gore o phela le mo emailing a fetola di-email tša rena. Ke na le tshepa gore o tlo le araba ga a sa le arabe le mfounele go 079 170 9862 079 170 9862. Ke lebogile kudu go boledišana le lena tšatšing la lekgono. Modimo a le šireletše le hlong gabotse meberekong kgole le kgausi mo le leng gona balwetši ka moka ba ba jwang. Ke kgopela Modimo a ba šireletše ba fole ka moka kgole le kgausi mo le leng gona. Ke a le leboga mošate. Companies of all sizes use BigQuery to uncover new insights from their data, like cost savings, operational efficiencies, and new ways to grow revenue. BigQuery is Google Cloud's serverless, highly scalable cloud data warehouse at the core of Google's unified data cloud. BigQuery saves you time on reporting, making data easily accessible for